Kuriani Tuhata, utama ibadah pertanyaan triwulan PPR Salesot dari Mari kita guardi de Batahama, doa guardiana na Tuhan Yesus Kristus, doa masuk kamu di bagasan di Jehovah, masuk kamu di bagasan roh mauliake, siap itu di harbangan. Aina basado Tuhani, jalan waktu asih di rohana, masuk sudut. Tamas itu tapasahan mauliake di rohata di baca, napa tali parmon mulutta, markumu di otangian triwulan di PPR. Resort air hidup alam ini Roma hita jumono tuado panna mangido asini rohana. Oleh Tuhan, hodo mual di pasu-pasu, rajai maro atau pikiran kami, asal takas kami mananda sakap agong nasumi, di nama dalani hari ningol nami, jala pasu-pasu mahami opat romo yoha. Hite asli rohani ibadah ini ay si holdo rohanami makanguluhun las ni roha dami do holong ni